ebintu ebituri kwiha omu bitookye byaitu ky'okubanza eki n'ekitookye nimukireeba tokwagira njara waaba oriyo oteekire amarwa gaitu aga. Ekyakandi ekikuruga omu kikwatiraine n'ebitookye ebi orikureeba ogu omwoosi gumukura gugira ekiriisa aha muntu nagwe, ekiriisa kihango munonga. Ekyakandi omu bitookye ebi orikureeba ebi waaba oine ebitookye ekikwatiriine n'eby'akasente nooba orutiiki ahabw'okuba ebitookye ebi orikureeba twihiremu ebintu bingi. Enku zorikureeba ezi ziturahareho kwonka nitugyezaho tuzironda kwenda ngu tugire eki twayihamu, eki twafuna kuteekyesa amarwa gaitu aga murikureeba kurangaasya kandi n'abantu barya ebitookye babagye. Kwonka eky'amaani munonga ekitookye nitukyejunisa kugira ngu twitwa njara twaturiyo nitukora emirimo. Habw'okugira ngu nituteeka waragi egi tihakabamu kusinda ahabw'enshonga ahabw'okuba akawaragi kaitu nikaba kaboniire tikakuteeza mutwe tikakutabura mutwe tiharimu katokoza bwongwe kureka wakanywa kahangoho otariire eki ekitookye kaitu eki mwareeba kwonka waaba okiriire ahasigara nooba orye. Nabanyeta Mutabazi Perezi niwe gomborora ya Karungu kandi Karungu enemiruka ena kandi tushangire entaasya mpango tugonyorwa mushingwa muharagi ninga kitwete nguri nestayiza almost 50% ya local revenue nkegomborora. So nkegomborora n'entaasya kuri yegomborora kandi yambere abaturage ng'entaasya yabo abantu bashomesa abana abantu bayimprovinga embeera yabo abo bembeka amaju muno bahindura amatwarzi ebyobuhingi ati kugira ngu enguru egi n'entaasi nisosi mu y'entaasi. So umuntu wakubona yabana kubona entaasi kuruga omuharagi omugura hwete anyamati ente enyamasha amasha agateeka mu rutookye urubonera yanga bitookye kandi afune ndivyo ntaasya so ni kasayiko. So abantu abingi abakise nguri tushangiye kiri kasayiko kubara kubona ntaasya abakwambateka nguri byo mukambi kubona zorutookye aciye musosi amwe bagurende abantu bagura embuzi hate embuzi agomba bagura n'amataka. So abantu bagura za motoka in fact abantu abingi abagiga butine muri gumbara ya Karungu abine motoka abingi wakabarira bazira ahasosi yo kwisa haragi itwite nguri haragi egi ni kururenga abaziri kandi ka government kwikiriza kugira ngo abana bato abaryansi 18 bazo business eye n'abaziri ngo kambakimanya maze mbakimanya ngo abana bato tushombasha bazo business eye. Nka district nitwihamu local revenue. Noshanga turi kwiha local revenue omu drum okushoroze drum iziba kuteekeramu waragi nitutunga entaasya nayo still local revenue turi kurabira omu kushoroza egi waragi yiba kuba nibashohoza buri jirikani eri kuba neshohora heru ya district. Twinemu local revenue eri kuruga omu beer clubs aba bari kugishubura kushanga omuntu orwine akabarakeye ari kuguruzamu waragi
nawe ntumwihaho umushoro tugaruka tushoroza abo benyine abarukwisa ejo yona nentasi yakandi yone yetorire waragi mbwende cyo kijya kiretera district waza kushanga wagigerageranisa n'ibindi bintu biyeri kwihamwe mushoro ushanga ngo n'emiringo mingi eyetorire waragi abo kuba nkeduramu nababone bagishoroza emitware 3 buri mwaka hatuza kushanga muri ubuhweje twinemo duramu ziri kwikankara 10 duramu ezo wagera no shoroza duramu emitware 3 buri mwaka ushanga nikiretere ntasi ya district esenze kwingana miliyoni 30 edomora eziri kwandi zishohora ziri mu waragi buri domora wagishoroza shiringira 10 uza kushanga buhweje tubasa kuba nshohoza ejirikana zikwika umutwaro buri kwezi ezo wabaza mushiringira 10 ejo ni miliyoni 10 buri kwezi wateza mu mwaka n'sente nyinji munonga aba bari kwisa biya permit nabone shiringira 10 ko kuza kugerageranisa nabuza kushanga bahika nko mutwaro wabaza mushiringira 10 nizo miliyoni 10 buri kwezi so ezo sente wagena nozigita noreba ngo ruyare waragi ne tutahiza munonga itoka district katwareba batine katare nda kukatereza mutakorera waragi yawe yatanga katare akatare kitwire kiriye kizubu cyahangwa haba hisaba waragi aha kuba waragi yabuhweju kurugira oburungi bwayo eshemerire kuba neretera abantu abaryo mu business egi abahinja bari kwisa nabari kugishubura konkane cy'amazima akabeyi kakirya hansi munonga nuza kushanga oburungi bwayo ngo kwera ku rugo mu bitoki wagerageranisa na waragize ezuru ku ruga handi noshanga ngo sente nike munonga konkanka district production turiyo nututeka okutwakubasa kuyamba muhinji akabasa kwiha akasente kahuriro mu ruwaragi turukurabiro mu muringo gwa value addition nitwenda warajejo bagipakinge nko ko kureba waragi endije kwera kube pakingire oshange ejirkanemo yibari kwihamwe mitwari 10 baba bapakingiro miruzi ubase kushanga edomoremwe erukuruga muke mitwaro 50 no kweyongerayo ejenteka twagikozere nk'aba production nangwa n'izina ritwenda kweterera warageri twaruriservingire turukuteka kugeta buhweju heroes waragi abantu aheru nibakunda ngo banyo waragi yabuhweju konka ko kubote yizireyo wazo mu butare kandi waragejo tukugireba so tuteka ngo abantu abari kugigura buhweju kuba kugisya heru bageterera amazina gandi abari kureba TV West mwe bare kuba nitwe ahabwe cereki program reka tugendere tuti twareba abateki ba waragi omuruhweju kandi twareba ibizubu ebiri kubateganisa no bareba kine bizubu twareba ngo district ebinire plan ninge binire uburyo bweriyo netekaho kureba ngo waragi eyibari kuteka yaza ha mutindo ugwa higuru kandi bagirondire n'izina buhweju heroes waragi nibenda ngo bagipakinge babase kufuna munonga kusingo kuba kutunga amahati aha kuba akasenta kuba kutunga hati nikace mbwino bagitaha mutindo murungi babasa kwiha mucango ahabwe kirekire kankusibure Ivan Tsime niende kusiyo program eji turebane orwaka no rukwija TV West nehinda utakarugaho